Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkalay sa Dakora kan Denis ijay syudad. Ngam ijay ayan da Denis, kinakaangayan ti resepsyon. Idinaamuan ni Aisa daytoy. Nasair unay ti riknana. Napan nga rod iti pakaangayan ti resepsyon. Di na napuutan nga ingguyod na ti abong ti lamisaan. Ket naibundaris dagiti na iparabaw iti lamisaan. Pinilit mat ni Doris nga inyawid ni Aisa agayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Jack impagarot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No nadanon tayo dayjay nga agbala, sigurado ang nakaraman kanyak. Intapay agtugaw iti may sa alamisan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot lang ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. No makitak ti na saong agbala, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Anya ka di kay bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no dayjay nga agbala. Bayamon ko nakmanan. Awan sa serbi na rajay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mangmanganan. Day tamot lagsang sangit er aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti serbik. Apay nga ibagam nga awan serbim. Napatag ka kanya, anak ko. Napatag ka kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita man day ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawan dagpay dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray iso lang ti ipaunag mo. No di mo kaya timangan iti innapoy. Hello, tita. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta? Madanagan ak unay balasang ko. Di pa'y nang nangantoy gayem mo. Madanagan ak unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga rod basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga rod balasang ko. Kimuntungan, ngamin, danom laang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Atsak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasao a proyekto. Umayak mamatag pasyar? Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga kayo pasyaren. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko ma. No kinasaon na pa iti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayem ko. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko man no kinasaon na pa iti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayem ko.
No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Jack mapakawan. Ah? Ay, sige nga ro, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidem gayam. Papapasam ti bagim. Dadaalam ka di ti bagim gapulaang iti dayja a Dennis. Jack laim pagarop. Nga awan gayam serserbi kan ko na. Ipay ko ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Adupay ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamali gayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat tiagayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapukan ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapu itiliday? Lumaban ka kiti. Diyay nga rod kunadan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam tilubong ko. Imbagta na sabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mat imbagbagakin ko na may papan kan ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na. Jakla impagarop. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanin amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko nga inawawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa kadagiti agrayo kan ko na. Amom ka di? Akanayon ng urayan ti isasangpet mo. Wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga rod dumawat kan ko na iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tati amuna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ken ko na manipud pa idi. Anya? Hadyak lain pagarop. Ti amok idi kat ay ayatom ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasarita ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no adi kan mangmangan. Nawalpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay nga insukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko ken ka. Kabsat tinang ibilbilangaken ka. Napateg akapsat. Jack laim pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pati agur-uray kan ka na sayat na masakbayan. Jack mo. No sumangbay pa'y kanyak dayta na saya at masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam.
Naggapo ka dita balay da Aysa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawak ti pamakawan kan ko ana. Kastamat niyan ti Maya. Impagarop na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarop mi. Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aysa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisam. Agsipud ta nagriro iti impagarop na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalaysa ka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapo iti daytoy. Makonsensya aklaket nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat gan nga inam. Kasanuak no ada mapasamak kan ka. Mami, Kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. jakmat garod makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tati kayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno akamangan. Uray awanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko ana. Dagatila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba inday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan maganab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namangmangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadi maasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo ije karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti saam amarikrik na. Agyaman na kanak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalam tararamida. Di ka man dumayabong dumnita. Tadi mo marik na tirigat yagsiko. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldok. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman ka ni Aysa. Ni Aysa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka diti agdamag, kabsat? Anya ka di day, jay, sir? Saan kayo taga dito eh? Saan ka di? Papananyo ka di? Damagak man, no adayo pa'y dito iti pagadalan. Asidiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di a maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay no kayat yo? Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod, lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige sir, lumugan ak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho?
May saak at trabahador iti faktorya iti syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Ang nagbakasyonak lang dito sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Labor pa ilaing tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso, sir. Alaan dak at trabahador iti pasdag nga ipatakder yo. Nulakat na nagagat kang agtrabaho, apay kiti nasaan. Nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agayt. Aday ta, nailukat mo't lang ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inlutom nga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo latakan ni mami amangan andingay kanyak. Iti panawan ti panagladingit ko. Wan, da kami kiniti ti agnanayon ang mga dingay kan ka. Kat si kamat, masapul adi mo baybay antibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adadakis ang mapasamak kan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber? Bayam maidalit ka? Gapo iti saan mo apan-panangan? Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na plato, kutsara, kas kada baso iti lamisan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya, anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo ijay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati pilyem, katay mo manaimas tiluto da. Un, sir. Hintay yung ngarudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin kuko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Tugaw kayo pa Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami laang nga Nay, adday tanti akin kuko, sir. Ti babae? Apa yan, sir? Naip ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo italawas ang napauwan. Jack in Pagarog. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.